Emahotu tem que entender democracia, tamba democracia mak limita emahotu ne direito, no labele kahur democracia ho liberdade. Ba jornalista Sira e Centro Formação Polícia Comoro Dili, sexta-feira né, Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Polícia Faustino da Costa Hateteng, dala wain e mahakilar saída mak democracia, mas be sidauk entende di diak saída mak democracia lolos. Dala wain ita kuliah hakilar saída mak democracia. Maybe ita sidauk entende di diak saída mak democracia lolos. Demokrasia lolos kata. Sema kakara kili partido politik ini lah signifikan dia tengko beriga masel pirne partido politik. Seida neta halo maka demokrasi lalau antang ne hutut sede atu ya umalarang ida maka emana sanulu partido sanulu musano ini direito emai tidak punya direito konstitusional agora seida beriga emai ida nema dalam pertua order satan quando se usa arte marciais arte ritual tambah arte marciais arte ritual hantan dalam medan lutwis arte ritual partido ida arte rituais partido ida hantan udah nema boleh mungkin tamane dali datang kata thinking tende demokrasia. Dirigente máximo PNTL ini afirma Polícia Nacional Timor-Leste laiha partido político PNTL ini partido mak ema rihung atus rua lima nulu mate barai idane kemudian anu politik ada Polisi Nasional durante ne dalam balu dengan memburu idane komandante idane ba hak basic ba leader idane ba partido ba kita sempre pohon PNTL lahir partido politik PNTL ini partido anu sangguing haldiha maka 250.000 nebe mate barai idane mehi sidau tinggi Sira 250.000 mak hari bandera nasional antang pentel tengkel mai dan itu irponsang kata kelai partido lahat tene lahare berasa kor etnik riku kiat fiar ida nabak fiar antang ini mak tambah ida mak saihanesan sabi ida ba atwa segura anu politik dan Antes ne Comandante-Geral PNTL mos alerta ona ba membro polícia Sira atu labele inclinaan ba partido política. Reportagem Araza Vera Domingas Amaral, Televisão Timor Post.